Alama bangke pini pipan si budam lipurang te aprang silang tong labang subscription me lak pointa. Solar project Abhan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Longdip Pek Ablok 18,000 bighas along lelong kila pusan si solar project si Tarhet. Prime Minister Narendra Modi la pera pusan si Ambani Adani tum pela pusan si kecing kicing wai et alam. Alama bangke pipan si pudam lipurang de lake CBG. Apen Sainik School alam itum cethanam jili purang de lake Sainik School lake katto kabe tum sineme chini ji. Alama bangke ilitum esi pelang amul lipurang de Karbi Anglong phalata si development si. Ilitum ben aka break estate anatu a revenue ke pon dia ji phan bangke ilitum chikroi tu na ne. La pena puson hilo lake lowest of the lowest laki ilitum upon a mindset lo. Lau sama cera tuma pancin ini tum takkan jenis. Kardom viewers, nalitum kadto kabe anning alulong chimathaloma. Ilitum Karbi Anglong nona generations pen mo generations an pi plangji. Labang solam yung sinalitum chimatha telang lipurang de labang solam marjan pen nalitum lang det pen litung de. Nalitum chini pon po. PC litum malong labang so Karbi Anglong ilitum Karbi Anglong non recently ilitum kedo Karbi Anglong pen mo next ilitum next generations ku PC plangji nalitum kadto kabe siname chini pon po. Asi pini ni lilang tum phan than beklar pon jibang kila pesan hilo je ilitum Karbi Anglong non kedo bom a Karbi Anglong pen mo next Karbi Anglong PC ilitum along langji halabang solam along le itum labang solam marjan pen itum cethan pon sina alaba bang kala pesan hilo je nona tenyong si dolang le kurang ti itum Karbi Anglong ku PC plang pon ji tapen itum Karbi Anglong itum non kedo asap sobera khai same mo itum khai ku PC plang nji halabang so alam pen itum cethanam sina alama bang pini pipan si budam le kurang ti aprang silang tum labang so clips me lak pointa Nitun Karbi Anglong Autonomous Council Pen 18,000 bighas solar project Abhan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Longdip Pek Ablok labang so clips along nantum ketek ponlong lake solar project apa alama bang kala puson je solar project lipurang de isi solar iplang pangni bat kali la puson si 18,000 bighas along lelong kala puson si solar project si Tarhet solar project mate solar aplang si Tarhet bo la pen halabang so solar pen si ilitum katto kawe hamalong sedame lake lines asonda kak mati electricity asonda kak si ilitum katto kabe hamalong sedame la katto kabe long sedame ilitum hamalong katto kabe hamalong sedame labang so light skill long la sonda kak si pini ilitum katto kabe sedame cethanam sinang lake nombor hini puthakala lapen ke nombor hini puthakala no cethanam jili purang lake Sainik School puthakala lapen Sainik School alam itum cethanam jili purang lake Sainik School lake katto kabe itum sedame chini ji alama bangke ilitum esi pelang amul lipurang Karbi Anglong phalata si development lo alama bangke la pasal je ilitum Karbi Anglong non Karbi alam si ilitum katto kabe sedame chining je cho hindi lam pen ko manin ang kilo lipun de lake ke thek ki tum si dopik hangja nili pen cheng lok te bos me katto kabe tum sedame hindi jalam sedame Sainik School along bidun lo lipurang de itum katto kabe sedame hindi lam bangke katto kabe sedame thek ta para pada me la puson si kethom bangke aprang sin tum labang so clips me lang ponita মুকেশ আম্বানী ডাঙৰীয়াই অসমত CBG অৰ্থাৎ নাইপাৰৰ পৰা যিটো বায়'ফুৱেল হয় নাইপাৰৰ পৰা বায়'ফুৱেল উৎপাদন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমি অহা 15 দিনত কাৰ্বি আলঙত তেখেতক মাতিও দিম so that CBG plantation can start immediately নাইপাৰ plantation can start immediately আপোনালোকে মোক কোনোবাই তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক জাপানত লৈ যাওঁতে কৰবাত লৈ যাওঁতে আমাৰ দুই এজন মানুহে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে কিন্তু সকলোৱে এটা জানা উচিত যে আটাইতকৈ অসমৰ ৰিসোৰ্স মিনাৰেলছ এণ্ড লেণ্ড কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাওতে আছে so অসমৰ ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে both the district are key to that আমাৰ বহুত মানুহে কেতিয়াবা বুজি নাপায় সবতে ঠাট্টা মস্কৰা হাঁহি কৰে কিন্তু এতিয়াও যে আমি CBGৰ কাৰণে মাটি দিম আমি মাটি কাৰ্বি আলঙতে আম্বানীক দিব লাগিব বেলেগ কোনো জায়গাত CBGৰ অনুকূল মাটি নাপাওঁগৈ pipan singil pudam lipurang de lake Himonto Biswa Sarma la puson si Assam 2.0 halabang so advantage along alang li ke paklar dun la pen ke la puson si texture a businessman atom pen la pen ke puson si Prime Minister Narendra Modi la pen part la puson si Ambani Adani tum pen la puson si kecing kicing wai et alam alama bang pipan si pudam lipurang de lake CBG halabang so alama patang litum cethanam jili purang de lake ilitum katto kabe same farmer tum nonason har ka chobai tum hidie jolong har ka chobai achai ndong ahi la katto kabe la pen di full long poson si pipinia plastic ke ter la katto kabe ason same itum thior dun et pipan si ili pudam lipurang de la poson hilo je aplen sabang ke pini jong si litum Karbi Anglong long jong si to chilo lipurang de hada kisia gas duji chainong hi pen same ilitum
agias bilo lipun ke man thupeji halabang so pot senme itung kaddo ka vesem halabang so agias si ala tung ke jang thu ka bunai pu halabang so jang thujong si selam del lipun ke halabang so selam del pe na phike lake government salong si ala tung chujor pu te bos me tum kaddo ka ve karbiang lo ara tum senme lake chongta tu long pu lapen kaddo ka ve karbiang lo chainong do senme itum ahi senme chujor long pu chainong ahi senme ilin sekahini lipun ke itum kaddo ka ve senme lake ani siang bong ilin ke so se ji lapen apart me haladak agias abang ke surihini so se mate surihini so se lipun ke 2200 ba ke longpo la si hala bang so 2200 an ke long ke lake a profit lo lake revenue lo la si la bang so revenue kuna si longpo malipun ke lake government satum si longpo mate council ka chari le pente asam sarkar tum si longpo te bos me pini ili tum katto ka be ka chingdam nang jibang la poson helo je la katto ka be hin sene ili tum aphan development sa hin pensili tum aphan cm turam rong hang pen chingbai ponsi van bu posi chipatik lo ase pini ni na tum aphan klardak ko chini ponji la bang so lam arjan pe alama bang la poson helo je ili tum karbiang long hem break pu amena bang ke avidet lo pipan sini lipudam lipun ke lake development salama bang ke chethan masi jok do non development salam ni tum chethan ji lipun ke lake cm turam rong hang non di full long sene la poson si flight over selam bom la ta si developments lo lake si thang conditions thang problems ta vi lipun ke lake mission alam lo lapen ke mission alam chota khali lake mepik alam lo te bos me pini ni li nang to kaddo ko pa same than pe klak konji lake nang li tung ta to ko same nang li ning alo claim hirji la nang li ning sak lam alam bang ke pini li pipan si pudam lipun ke aprang sin nang to la bang so clips me la ko kha Ani sita damnan de danang tum dolong le lake pilot sensory jom tu pang nei taking nar pang rei nang tum thura damang pen hem chipri anon format priyat lo ini tuma hem averi da velo atumi to ver be ke janta nili tuma picha me da richa me lo jala pana kistum nili tum to nili tuma kithe bang ji ho lo lao samar chera tuma pam nili tum ta kang jin so ten ani sifen tena ana tum ke kachiru charna pilo labang so clips ke lake evictions kunalo lipudang ke lake evictions ke lake ji langso lapuson si marat mareng api atuma phan ke pa doji adi malong si evictions wala halabang so ke evictions adi mabang ke lapuson si marat mareng api tume ke dogali te pon se me lake ilitum karbiang long arat tum sikitu karbia so tum sikitu lake tribal sa so tum sikitu te pon se me halabang so adi malong si tame ilitum consil pensi lake evictions dam alama bang ke lapuson elo je haladak marat mareng tum du thai vida ji la pen ke thingpi theng prang a vida ji pen joksi alang tum aphan lapuson si eviction dam jana te pon se me pini na tum kado ka vis me chini lo mato na tum alama bang ke lapuson elo je ko so alever pensi ilitum aphan lapuson si nang ke pa bob de jima halabang so alam pen joini si ilitum aphan lapuson si sorkar tu mate ilitum alang li mate CM lo doktor turiam rong hang pen alang li ke matha pon puson always lever si alang li ke dama ilitum kado ka vis me thek dak ihin pelang lam lipon te developments nitum ke developments apan si claim pig lo ke solar project ai si ke developments lo la pen apart mel puson si sonic school nitum ke developments lo la pen apart mel puson si la ke CBG asi developments apo tha ke nitum one pig lo ke te pon se mel puson si rata so tum sina accept sedet ke alam bang kana tum chini lo point sa bang na tum chini lo donatum alam bang ke litum ka to ka ves me ka chini dam nang ji bang ke la hello itum apan lowest of the lowest ili tum apan ka to ka we ejak pong nang ke pa bob ji apan apidilo alam bang ke ni lipi pan si pudam lipun te puson si development sa men pen ili tum rar apan ali nang chu en la dak pen si litum thek dak ale ili tum ka to ka ves me chini ji je ili tum ram rong hang ke la puson si ke chok chepi ka bangali alang li ke la puson si MLA la pen ke MP tum apan si me la puson si Article 244A mati separate state long nang jip walam implement back nang jip walam alang li lapuson si member of parliament long sampai paning ji dulu lapen ke legislative assembly long sampai paning ji dulu pini pipan si pudam apang sini tu waktu clip sampai nak kuliah আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছিক্স শিডিউলৰ কথা ছিক্স শিডিউলটো হিলছতহে মানে কি কয় ছিক্স শিডিউলটো পুৰা এই হিলছ এৰিয়াতে অসমৰ হিলছ এৰিয়াতে ছিক্স শিডিউল কৰা হৈছে প্ৰথমতে এতিয়া বাৰু বিটেডি হৈছে কিন্তু পাছত কিয় আণ্ডাৰ ফৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এনচিল পিপল কথাটো হৈছে দাঁত এণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড দাঁত এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট সেই সময়ত কৈছে তহঁতে নাযাবি মেঘালয়ত আমাৰ লগতে থাকিবি না বক্সিছ দিম কি বক্সিছ দিব কি ৰিৱাৰ্ড দিব সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 244A ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট এই যেতিয়া প্ৰদত্ত কৰিছে আইনত সংবিধানত তার পিছত এতিয়া 30-40 বছৰ হৈ গ'ল দিয়াই নাই আমাৰ নাতিসকলেও এতিয়া মানে গম পোৱা গৈছে আমাৰ ল'ৰাসকলেও গম পোৱা হৈ গৈছে আমিও গম পোৱা গৈছে কিয় দিয়া নাই এতিয়া সেইকাৰণে মাজে মাজে ডিমাণ্ড কৰাটো কি বেয়া হৈছে নেকি নহ'লে সিহঁতক ক'ব যে একোৱেই নাই বুলি কৈ দিব সেইকাৰণে মনত পেলাই দিছোঁ যি আৰ্টিকল 244A আছে সেইটো সোনকালে দি দিয়ক
Alam ba bang pipan sini lipudam lipudan de lake MLA mate bidasing England alang li sana mel person si legislative assembly long person si laming ji dong lake son si 6 schedule nang bek ji la pen lake article 244 lake implement bek nang proposal lapang so ateng ben itum katuk bes meka chini dam nang ji bang person hilo je ilitum karbiang long inu da CM alang li kematha pen itum katuk kawe kematha se me itum chini dun ji alang li lapke le son alang li phan li itum katuk kawe dum se me target lo la pen ke pulu lipudan de alang li itum phan direct nang ward of ji are itum BJP itum la an kiluma nitum ta rara pan kaching honduk mati lapan kini tum ta rara pan kini tum ta lapuson sinang tum kaching hona son thok nei ta karbi mati la sini ta ching honduk pusi tum apana thak te bos me kupuson always labor ben sini tum apana ke wan no etum kaduk bes me ching nang ji alaba bagala puke soinik school ke wan long de ji pansi article 244 elam sre me MP amor sing tu super me paning ji dun nitum karbi no rara pan ching honduk jong sini tum kaching hon he lipuran den tum ke article 244 elam tame paning ji dun di dak poke sidame nitum ke article 244 elam sre me nitum ke paning ji dun ke MLA apan sre me lapan ke MP tum sre me nitum paning ji dun te bos me nang tum sine accept sidet ke nitum ke development sa pansre me nitum ke wan ulu ladak lapuson si CBG benching lok ke soinik school benching lok solar project benching lok katuk be are pini nili sidah mate directly nili puntung jangan itu mapu an ka chipinda ka jakong ke theli pudang de ipocino on tame nanglit tum karbiang long fan eviction are alama bang netum chini lo lake jilang so ahawara long lapuson si evictions ke claim tam lake karbi ang long arata pon atu mapan si ke eviction dam alama bang labang so ka evictions alam netum chini lo donatum hana dak forest reserve mate lapuson si marat mareng api ke padoji pan lapen ke lapuson si thingpi kato ka ve thingpi siname hada ki phangnu ni de ji pan isi ke rai do lake government pen same ladak ki tum ke kato ka siname the lowest of the lowest labor kali tum karbi tum ke ladak ki tum ke methanga dim lake ladak ke tribals area lasi tum kato ka ve karbi aso karba ka so kato ka ve tribals tum same tum ke tulongji karbi tum karbi ang long along ke tu tanga tribals tum ke siname pini nili nan tum pan kajudam ji BJP arata mapan alama bang kenan tum pipot si evictions dam ter lo lagi jilang so hawara lapen itum akimang itum tribals aso tum akimang lapen itum karbi itum kadiman gelake PGR VGR immediately pe eviction nang ji posi itum ke kadiman sedame nang tum ka eviction nam tu ke lake jilang so hawara lo nasipini nang tum nitum apanang kampa karbi ang lo arata tum pipot si lang tum kan eviction nam ter lo nasipini nili kat to ka bi pansme ke thanam ji na pen ke pakladam ji bang poson hilo don mari tum nang tum kat to ka bi pansme ka chini dam nang ji akinang sar bang poson hilo je ili tu mapan kupuson si lowest of the lowest level itu mapan ke pat down ji pan ili tu mapan jakong ke pa bub ji pan si ili tu mapan puson ki klem pini li methang jung ke matha teng li purang de pini article 244 ke la puson si MLA le pen MP pan pahang no na si pini MP le pen MLA pan article 244 alamang ke pahang no pochi itum karbiang no arat pan tami chubai mesen pon pan ke tung mesen pon next election hot ke itum katu ka itum sermel puson si article 244 ke implement ji pan ke itum MLA pan toy dong lo ke la pen ke la puson si MP pan me toy dong lo ke pu hala bang so alam kan ning ji mesen ji pan selang tum ali ka chen chon na si pini itum jong si ali chen ili putang de aprang si pini nang li BJP inut kacari bang li purang de pini nang li jong si konsila long kang ni ta na bang inut ari chu li putang de pini pipo sinang li non pu ani yang sedame hemprek wan tek dan pen article 244A implement tek dan sedame pini menang atom nili pan mata thai je alang li ki hemprek ke hang alam bang ke apusan si motivate dun jikali te pas me demotivate dun rong pusi mata thai sedame la kali pini li ki pudam ji bang ke ili tum hemprek ke hang atom apan choro parpilo aprang sineli MLA bidasing ingleng pasal me choro parpilo amar sing jiso na pen ke BJP atimas no pasal me la puson ke hang thai pot choro parpilo sedame developments amendment la puson si ali nang chu enam bangke endu nasi pini nili katok ka be karbi ngong pan se nili ke phan paklar pan ji bangke nili ning ke matha te la pen ke nili ka chini te nili purang te la hello itu ma pan lowest of the lowest level itu ma pan pa down ji pan katok ka be tum se me ka chini nam nang ji bangke la puson hilo je la pu karbi ngong hempre ka pan ke pa hang ji pan ke bor ipik pu ke pon se me hala nang ke PG bang yong sinang pipedal li purang te ku puson lo itum langam sinang je ili tu ma pan ko Biswa Sharma alang li Assam chief minister alang li tu ma pan katok ka be alam se me tu ma pan nang chingpon pik ason se itu ma pan nang kachi behave lo apen ke alang li la puson sinang kachi parjan lo di pasin li pudam li purang te itum karbiang lo ma pan la puson si CBG labang so plan aput hak sedame karbiang long long siban pu labang so karbiang long arat tum anta la puson si choklem dun long pu chainong a hi an sedame chior dun long pu plastic akiter ko pipini akiter an sedame chojor dun long pu tapen hadak men si tangka tame long dun pu alama bang labang so atangka bang ke ili tuma pandi akiter sinang pa humpo sedame la puson si avilu ke tum nai ohor mu ke lang tum sipot ini ili tum kato ka besama ka chini dam nang ji bang ka puson elaje ili tum akiter ohor mu bang ili tum panang parba ko nang pa kumpu prada so tum ingdong so tum ha mo tum alang tum revenue ke ponji bang ka puson elaje alang tum ak gias si ponji hala bang so gias si pon po hala bang so gias pon det pensi alang li tum revenue bang ke ili tum ke la dak chainong hi ke se kahinian si tum ke ilina long pen long ponji bon tum hala bang so gias ke
2000 abat lipurang de 2200 an bak yalang tum longji hala bangso 2200 yalang tum siap profit lo ha tum chip on det jesemel pet nili clearly konsep nang tum aphan ke than paklar panji bang kela poson helo je lahai ka to kawila som thom jong hele asama sarkar pani tum aphan nang bai sedame ka to kawe sedame ka to kawe arat asudum seme kroi kridet nang ji lapen ke kroi kridet lo lipurang de itum helo ajak kong ke thin nailo lapen ke itum helo highest of the highest level ili tum activity sedam si highest po nasi pini lili kacun ngri bang kela poson helo je ili tum along na poson si solar project non soinik school non na pen ke BGC non mate CBG non hala bang so project seme nang claim long le po bang le puthi pun duplang de hala helo ke misen nasi pini ili tum along na poson si development sa pan ke nang claim pig je pan bo ipig sedame development bang ke tum long nun po a revenue ke pon ji bang ke bang si pon po pini tum soinik school along le tum li pun ke tum ta hindi lam ke technology dunlong jine dunlong lini la takat do ka ves me fix dak de na pena pada me poson si CBG updation seme hada ka project na bipo hala bang so project long seme itum ka do ka ves me sai ang deng bang ke long bun te pena pada me poson si solar project ka seme hala bang so a solar project long achukidar na me itum long bun te ate ili pena ka break ake tek tum sini do big la ili tum ke hindi lam seme tek pin pin la seme bang ke hindi lam seme alang itum alam ke tek tang hala tum si chichodet na si pini ili tum ke ka do ka ves me ili tum CBG hala bang so project le itu malong karbiang long wan de lipun de chainong a hi si choton bombu itum ke bota me hada ke chuke thek nai tum ke choi bang ke la poson elo je hada konsil long ke cari tum la pen ke poson si government salong ke cari tum si chupo hala bang so ke choi ke la ke 2200 selang tum chupo itu ma panang pangrum pon ji la ke seka hini basika pho basika truck la puson adam si tum long pon si pini nili clearly la tum phan nili me thang jung ke ma thapen bang ke la poson elo je itum separate state long elo lipun de la hai bang ke wan development sa hin soinik school da itum wan itum separate state long elo lipun de la pen ke kung pesan si CBG project sa may tungwana itum separate state long elo lipunte la pera para may pesan si solar project sa may tungwana itum separate state long elo lipunte adja development sa may tungwan thainang itum jong si separate state long elo lipunte sa may non separate state long liak ko ili tumben aka break state anatu a revenue ke pon dia ji pan bangke ili tum chikroy dun nang ni la pera puson hilo la ke lowest of the lowest laki ilitum aphan a mindset lo nasi pini nili kipudam jibang ke ilitum ka to kawe tum sene che donu nang la pen ke chikroy dun nang ni la ka to kawe alam sene nang tum ning aro chibi lo pusi nili ning thelo ilitum karbiang long non pen jong si la ka to kawe a project la ka to kawe a developments da accept la lipudang de mo next ilitum along ilitum pen ilitum asu tum ke claim pon jibang ke king pak la chibi dum thai be denji hala bang so alam pen ke mathas pini nili la bang so alam arjan pen nang tum aphan than be klar mo pini ilitum aphan la pason si solar project ta bang atum si nang chirai pon det po pen ke bang tum se claim det po a revenue kilong ita bang lo itum ke chithor dun chochora net po ta align sa bill ke itum ta pinang lang la pen apart me poson si solar project along se me la pen ke soinik school along se me la pen ke poson si CBG aldak se me itum ka to ka be itum se me poson si a revenue kilong nun chi itum galilo itum ke claim long ji itum galilo bang sinang claim lap tang te la hai a development si itum momo ta claim un ke momo ta itum long un ke na se pini nili ka to ka be phan nang chun ngi tab la pu hilo je ilitum karbiang long hemprek mate separate state long te bang ke ilitum ka to ka be se me claim na ka to ka be development se me one se me pini ilitum karbiang long hemprek long ni tik tak one with that se ke bi athe ilitum yong si non ko ben chokang lap lu apan itum yong si ka to ka be hian se me phang nu pikang lap lu tong de mo next a generation sko kitang ji na chini ma asi pini nang itum labang sola marjan kelang pen nang itum ning alu chibi pon lo lapen asaba ke matha leng lo pusineli ning the pon lo asi nang itum kelang gachi paning ding pen pos me choro par pik lo nang itum akai ache the pading pon nang lapen nang itum arna ma hirjimi nang itum thang chiki arna nang pa hirjimi dum na pini nilam apon sing ton pon ne koklo ka do ka be pas me do me thang me kurwang thu pardon